buina asung market bank ai thaka ka bank ai ma salcha nung si ulta progoi return khai bank ai jang nai ang sabnu kok sai tang kono kaham ken saiman ang kha India tang market Pakistan ni pura market no subasu nangui thaka India ro koi kubuinyo WTC final thongna thangna hinge India ro Pakistan market subasu nangu bahai ke hinok tak sumi mano South Africa ra watch Sri Lanka no match ni deibani bising dikhan match ni tak number 1 WTC table point sokoi tongke omon bagoi South Africa rong tak match tong duita match tong je Pakistan aja ko Pakistan obogno match ni pai ka hinke pura pa India ro WTC final pura easily qualify khai man nai India umthai risk bahai ka pheka nok saijman WTC table point ta ongkhori pai India 3 number second number 1 ong kha je South Africa number 2 Australia ro India ro number 3 sogman karno kha India New Zealand mai nogo phai je pura 3 bar pura sweep clear kha pura white wash khai jak tai tam sasine hino New Zealand obon jai singbara Sri Lanka be asung markin hai jak 3 bar missing 3 bar pura match jak obon jai Indian match ni kalangman pur New Zealand te onya team bai bu channel nangu jak obon jai sikang India rang pura risk kurui nongman ta je New Zealand bai pura 3 khan pura mar pura white wash khai jakman bagai India rang bagai tak pura risk ongui thangka tai common pare haina India adele je obalo Australia be chain pe kha jaga hain bag India nang par risk tak sok pai khata table point ma tak te poila to India number 1 ta man ta buk ke India ko hatni number sok hi tak table point ta bisa create khai pe kha je aja go South Africa ro number 1 sok ka table point WTC ni number 2 Australia ro kongo number 3 ro kongo India ro South Africa duita je Sri Lanka match taman pura Sri Lanka no match ni man bag number 1 sok ka tabuk South Africa rong je point tang WTC table point tong 60.33 Australia tong number 12 60.71 point tai India tong 57.29 point India tin number tong ta tai tabuk tai India rong yago tong 3 ta match au Australia sab thong Australian 3 ta match mi 3 ta match pura India rong pura by chance match ni ma kha India pas easily qualify khai manai WTC final otherwise India aja kaise kuno match Jenny thangka ke India WTC final thunga nangle pura nogo siu ko phaima ka u jago India market je Pakistan pura obnang ta suba sum nang bai ke je Pakistan bai South Africa ni match tong tuita match abu South Africa si je Romania ni nong je Pakistan match tong kha je Pakistan ni kisa bowler ko aja Pakistan mar Pakistan ro pora spinner mo thing par pura South Africa ni match ni ma khamo angko jaga daw chongi je Pakistan rok South Africa tangi jai duita match tong ta duita match ni bising je kuno kaisa match hari brokha ke India rung chance tong je obo thanga WTC final soina ni aja go je Pakistan South Africa ta match ni mai ke to mar song sing sinai pok ke ma hi chong khur ta mo je Pakistan ro South Africa tangi duita match tong man je test match tong ma ta Pakistan bai South Africa aja go Pakistan ro South Africa match ni ta de mano match ni mai ke to India ta qualify khaime no phaima ka tama si sasina hino tama din dong ni chung tini nungna naka je New Zealand si o jaga jo to golmal khai ru India rong no borok to WTC final borok to final thangmian tai onya team no rohi amai khai ta bro emne Pakistan no pura South African kaisa match no kha India rong bugi pura chance tong ta emne chung sanan thanga ke je South African je form tong bang match no impossible ong nai hi je South Africa form ong ta khang le omda ki wana cha South Africa jaga Tasi sen gala ke matongo South Africa je Pakistan में दुईटा मैच बिसी काइसा मैच पाए का हिको मन पुरा क्वालिफाई खा खिमनाय को तम साचिना हिनो के तो इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया मन मा तांग लाइगु नाइता इंडिया दुईखान मैच पाइ थाका काइसा द्रंग खबन इंडिया रं चांस दङ जे क्वालिफाई खाइनानि ऑस्ट्रेलिया दुईखान पाइखा इंडिया दुईखान पाइखा काइसा द्रंग खत इंडिया रं पुरा रिस्क नङ नाइता बेलेखन रिस्क ong थाका तो ताको हाय गर जंगताय जबरंस मान आसिन जबरंस जों आशा खाइमा तंसिनाय त जे श्रीलंका न बरा Australia hai rokha hi ke se jong final thangma sin WTC ni yango jong Pakistan nang na je ma asa ni de homa khani believe ma khani bra bo South African ma hari to hinoi yango ge bo ta wan sang dolog marong India tam WTC final qualify khai de mano tai ge India ra 3 ta match tang mani a 3 ta match Australian match ni tar mano bakha ta wan sang India na hi on tolo comment khai chadi